iyo umwana yitwaye nabi aba ari uwa nyina, sibyo barangiza ngo uriya mwana ngo ameze nka nyina. Umwana wese utawugenda neza bakaba babishyira ku mugore. Ni ukuvuga ngo umugore ni izi nshingano niwe fondasiyo y'uburere bw'umwana, cyangwa se umugore ni role model w'umwana wiwe. Kuko si bitu nk'umukobwa turakunze kubibona nk'umwana w'umukobwa atwaye inda mu rugo, usanga bavuga umugabo ahita abyikuraho akavuga ngo uyu mukobwa, urabona ngo uyu mwana wawe ibintu yakoze, urabona uyu mukobwa wawe, kandi akiri muzima yakoze ibyiza aba ari umwana wacu. Umugabo arashobora kuba gito ari ibyo wenda tuvuge yavukanye, ariko uri umugore ufite impact ku rugo rwiwe, ukaba uri umugore mwiza ufite ingeso nziza, ugira impact no ku mugabo wawe. Ibyo mfite umurorero bwinshi. Umugore ashobora guhindura umugabo, ushobora guhindura umugabo, ushobora kujya mu rugo hari ikintu umugabo adakunda ariko wowe ugikunda kandi ari cyiza. Hello guys, turabaramukije aho muherereye hose ku migabane y'isi, tubifuriza ibihe byiza ngo mubone Imana mu buzima bwanyu. Abari guca mu buzima bwiza burushirizeho kuba bwiza, abari mu buzima bubi nabo bagwaje, bafite ubukene, bafite ibibazo bitandukanye, Imana iborohereze, Imana ibagirire neza, Imana ibibuke, Imana ibatabare, Imana ibarengere, kuko niyo yonyine ibishoboye. Hari ibibazo bimwe ugeraho ukabona abantu birenza abantu bijya ugenda ukabwira abantu ntibakwiteho, ariko hariho Imana ikwitayeho kandi yiteze kukugirira neza. Rero turagusabira nawe uri guca mu bibazo byinshi bikugarije, Imana ikorohereze kandi Imana ikugire neza. Rero tubahaye kaze bakunzi bacu, turabakunda cyane, kindi dushima inkunga yanyu, uburyo mukomeza kutugaragariza urukundo mu kudushigikira n'ukuri. Ndabashimiye cyane, ntubona uko mbivuga, aho ngeze n'Imana namwe, kuko ntaho nakwigeza njenyine mutanshigikiye. Ni ukuvuga ngo hariho Imana hakaba namwe. Rero ndabashimiye cyane, ndabakunda cyane, muri nkoramutima zanje, urukundo mungaragariza nanjye numva bwuzuye umutima wanjye. Rero ndabakiriye kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Dufite umutumirwa uri special, uri special. Karibu cyane. Asante, murakoze. Muri sanga cyane hano iwacu. Murakoze cyane. Reka ubashe kwivuga kugira ngo abantu babashe kumenya uwo tugiye kuganira. Karibu. Yego, murakoze. Nitwa Francine Turatimana, ndi umumama w'abahungu babiri, ndi umukristo uri mujya mu ijuru. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane. Ndumva hari akazina uvuze ntarinzi, kandi ako kazina ka mbere gasha, ahubwo niko ngiye kuzoza nkwiba cyane. Akazina Turatimana. Imana iguha umugisha. N'ababyeyi bakakwiza, n'ababyeyi barabitekereje, babona ko dukwiye kurata Imana cyane rwose. Rero urakaze rwose, wisange hano hantu. Nagutekereje kuva kera. Rero kubona hano bimereye neza, nguwe neza, ndishimye. Uzahore gutya. Asante kabisa. Kuko hariho umuntu uzi utekereza ukumva mwokorana nk'ikiganiro, ariko ukamubwira rimwe kabiri gatatu ukabona iwe sihari, ntashaka kukwitaho, ntashaka kubibamo, ariko wowe narakubwiye ni ukuri ntiwangoye. Ndagushimiye cyane. Yego, murakoze. Burya ngo uzi gukora icyiza ntagikore bimubera icyaha. Nibyo niko bimeze. Rero ni ukuvuga ngo wewe wakoze iciza, Imana ikumpera umugisha. Hanyuma uvuze ko uri umukristo. Ndi umukristo. Mbere y'uko dutangira, reka tubashe kwiha Imana kandi ariwo tuyobora mu masengesho. Karibu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri Imana igira neza, tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, wabanye natwe tubwirira neza kuva mu gitondo. Si uko twari beza, si uko twari dukiranuka, ariko n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe nuhabwa icyubahiro. None aka kanya duhuriye hano na mwene data kuri icano, tuje gukora ikiganiro. Turasabye ngo ubane natwe, ugaragare nk'Imana,
ni ukuri ntacyo twashobora tutagufite, ariko uri kumwe natwe byose birashoboka. ngaho bana natwe tugirire neza, ababyumva bibafashe mu izina rya Yesu Kristo, kandi na ba nyirabyo bakireye icano ibagirire umumaro, ntibakorere ubusa, bigere kure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yewe isengesho ryawe ryonyine ni ikiganiro gikomeye. Asante. Kugira ngo ukomeze usenge isaha yose irangira. Umunsi wose. Imana ikuduhera umugisha cyane. Hanyuma Fanny, uyu munsi nifuje ko tuganira kuri topike ivuga ngo umumama cyangwa se umugore wisobanukiwe. Umugore wisobanukiwe, umugore witahuye. Ego. Buriya hari igihe imvugo tugenda tuzicanga ugasanga bimwe kuri abivuga ubutari bwo. Ndifuza yuko tuganira kuri ico kintu kuko urebye hano hanze hari igihe umuntu avuga ngo yaritahuye cyangwa yarisobanukiwe, kubigaragara wamureba ukabona ntiyitahukiwe cyangwa se ntiyisobanukiwe. Hari igihe abantu batekereza ngo kwisobanukirwa ni nko kuba umusirimu, ni nko kwambara ukuntu, ni nko kugenda ukuntu, ni nko gutaha amajoro, ni nko mbese ugasanga abantu babifitemo ubuyobe cyangwa se ntibabisobanukiwe. Rero uyu munsi njewe nawe ndifuza ko tuganira kuri ico kintu, tugatanga umuco. Umugore wisobanukiwe mu rugo rwiwe ni umugore umeze gute? Ni gute wowe umwumva? Aba ameze gute? Agomba kwifata gute mu rugo rwiwe? Karibu. Murakoze. Umuntu wese agira uko yumva ibintu cyangwa uko abitahura, ariko ku bwanje umugore wisobanukiwe, ndavuga cyane cyane muri ubu buzima tubayemo bwa misi yose, ubuzima bwa buri munsi. Mu busanzwe bavuze umugore, kwanza umugore ni iki? Heraho nyine umugore ni iki? Wamuhera ku mugore. Kubera kuko Donatille tumenyereye ko umuntu w'umukobwa wakuze agashakwa akambara ibitenge akambara amajipo ari umugore. Ariko mu by'ukuri si bwo bugore. Ubwo si bwo bugore. Ubugore ntabwo ari ukwambara ibitenge cyangwa kwambara amakanzu cyangwa kwambara amajipo. Oya, si n'ipantaro. Umugore ni personalite y'ubugore iba iri muri wowe. Ni ubugore nyine buba buri muri wowe. Rero muri ubu buzima busanzwe bwa misi yose, numva ko umugore witahuye cyangwa se umugore wisobanukiwe, umugore usobanutse. Umugore usobanutse, ako kantu kabisa. Umugore usobanutse mbona ko ni umugore nk'uko Bibiliya ibivuga, wubaha umugabo wiwe. Umugore wubaha umugabo wiwe, akamuha agaciro amugomba, agaciro amerita. Kuko muri iki gihe tubona ko hari abagore biyita ko bitahuye, ugasanga ibyo yita kwitahura ni ugusuzugura umugabo n'inshingano ziwe. Ni ugusuzugura umugabo, ni ukumutuka, ni ukumutesha agaciro, ni ugutaha ijoro. Hari n'ababakubita, hari n'abo tumaze iminsi twumva babica. Hariho umugore uheruka kwisha umugabo wiwe, kandi wenda uwo nguwo nawe ari mu bavuga ngo yaritahuye cyangwa se yarasobanukiwe kuba umugore icarico. Kandi rero ngize reka mbe nk'ubivugaho, ico yajijije umugabo, noneho abantu bagiye bavuga byinshi, ariko hariho ngo kuba ari ukora iwe niwe washakira umuryango, wenda umugabo nta kazi yakora. Ico ngicyo kiri mu byo yazije umugabo. None se woziza umugabo kuba adakora atarabona akazi, cyangwa se wowe ukora umugabo adakora? Ico kimuziza ngo wama uvuga ngo waritahukiwe, ugomba kugira umugabo wawe nabi? Oya, ibyo ubifashe uko nguko, ibyo ukabyita kwitahura, si ibyo ahubwo uba warayobye. Kuko nimba uri umugore, mu yandi magambo tubyita umufasha. None nimba uri umufasha, umugabo ukamuziza yuko yaba adakora, ntukiri umufasha, ubabaye ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo nturi umugore witahuye. Nturi umugore witahuye, ntukiri n'umufasha, buri ikindi kintu.
tutazi tutaramenya ukiri umugore muri dictionnaire tugishakisha ubu ntacyo tuzi. ni ukuvuga ngo muri ico gihe ntukiri umugore. Oya ntubukiri umugore babaye ikindi kintu twakita nk'igisimba cyangwa igikoko. Umugore nuwubaha umugabo wiwe, umugore wisobanukiwe akubaha umugabo wiwe, akubaha abana biwe, akubaha urugo rwe akarwubahisha, agaha abana be uburere discipline, akaba hafi y'abana biwe. Kandi uziko baza bavuga iyo umwana yitwaye nabi aba ari uwa nyina, sibyo? Barangiza nguriya mwana ngo ameze nka nyina. Umwana wese utawugenda neza bakama bishira ku mugore. Ni ukuvuga ngo umugore ni izi nshingano ziwe fondation y'uburere bw'umwana, ngo ni gito cyangwa se umugore ni role model w'umwana wiwe. Kuko si bitu nk'umukobwa turakunze kubibona nk'umwana w'umukobwa atwaye inda mu rugo, usanga bavuga umugabo ahita abyikuraho akavuga ngo uyu mukobwa, urabona ngo uyu mwana wawe ibintu yakoze, urabona uyu mukobwa wawe, kandi akiri muzima yakoze ibyiza, aba ari umwana wacu biba tukivuga abakiri uwacu. Ariko iyo umwana atwaye inda cyangwa agakora ayandi makosa ashobora gukoza isoni umuryango, ababaye uw'umugore. Ni ukuvuga ngo abagore bakwiye kwitahura bagashyiramo imbaraga mu guha abana babo uburere bukwiriye buboneye. Niko mbyumva. Ubwo aho ni ku ruhande rumwe. Ikindi umugore witahuye ngiye uko ndabibona muri sosiyete turimo tubayemo, umugore witahuye si imyenda yambara, si n'amavuta yisiga, si n'imodoka agenderamo. Umugore witahuye akwiye kuba yubaha umuryango w'umugabo, akawukunda, akawuha keya, baza mu rugo cyangwa ahuye n'ahandi hantu akabereka ko abishimiye. Umugore witahuye akwiye kuba akunda abashitsi. Hari abagore ushobora kugera mu rugo rwe ukagira ngo usanze intare, agahita yuzura, agahita arakara, akabuda, akavuga ati ni gute, agatangira gukubita abana, akihisha akajya mu cyumba. Ariko umugore witahuye uko mbyumva, kandi ni umugore ukunda abashitsi. Ukunda abashitsi, buriya iyo umuntu afite umugore mubi udakunda abashitsi usanga kenshi n'urugo rutagendwa. Kandi urumva nawe urugo rutagendwa ni ikibazo. Kandi ikindi rero ni uko abashitsi bageze mu rugo rwawe bagenda bavuga, ntibavuga umugabo, bavuga ati umugore afite. Ese ubundi tukiri aho ngaho, umugabo ntashobora kuba gito mu rugo. Umugabo arashobora kuba gito ari ibyo wenda tuvuge yavukanye, ariko uri umugore ufite impact ku rugo rwiwe, ukaba uri umugore mwiza ufite ingeso nziza, ugira impact no ku mugabo wawe. Ibyo mfite umugorero bwinshi. Umugore ashobora guhindura umugabo, ushobora kujya mu rugo hari ikintu umugabo adakunda, ariko wowe ugikunda kandi ari cyiza. Ni ukuvuga tuvuze impact, ni good impact nziza. Sinzi ko bakita mu Kirundi. Ni ukuvuga ngo impact ese ko kigiye kugora kiragiye, ariko ababyumvise ko murabyumva, bariko barabyumva. Akagira impact nziza ku mugabo we. Umugabo we nimba arafite ingeso mbi cyangwa ukundi yumvaga ibintu kutariko, umugore mu bwitonzi n'urukundo n'urupfasoni ndetse n'ikinyabupfura n'ubwenge, umugabo akazageraho akagikunda akakigira ubuzima. Nimba atarakundaga abashitsi, arebye uko bakira, arebye akamaro abantu, imbuto, kubera ko umuntu n'abantu, arebye imbuto abashitsi ugira bera muri urwo rugo, akamaro bamaze, cyangwa uko batuma wisanta, feelings baguha, bigatuma avuga ati burya abantu ni beza, akabakunda. Kandi atarakunda abantu, kandi atarabakunda, yari afite akantu ko kutegera abantu, ariko kubera ko yazanye wa mugore wegera abantu, bigatuma akabamwegereza nawe akabamwegereza. Nibyo kabisa, nibyo. Hanyuma umugore witahuye mu itorero iwe agomba kuba ameze gute? Umugore witahuye mu itorero nabyo turabivugaho gatoya uko tubyumva. Umugore witahuye ubwo ni kuri kote spirituel.
mu bijyanye n'iyobokamana mu mwuka umugore witahuye agomba kuba yubaha Imana, agomba kuba yubaha Imana. Mu kuba yubaha Imana, wubaha Imana uranayubahisha. Ko nushaka kuvuga ngo wubaha Imana then ukora ibikorwa bitubahisha Imana. Uranyumva neza? Ndakumvishije. Rero umugore witahuye dini kote spirituelle ni umugore wubaha Imana akanayubahisha ndetse akanayikorera, ariko kandi agasengera n'urugo rwe. Tukiri aho ngaho, kubahisha Imana ni nko kugiraga. Kubahisha Imana nabivuze wenda biri vage, ariko kubahisha Imana nakubwiye ntiwavuga ngo hari umuririmbyi yavuze ngo tuvuga ko tuzi Imana, ariko imirimo dukora ikabihakana. Ntabwo twavuga ngo twubaha Imana deni dukora ibikorwa bitubahisha Imana. Ibikorwa ahubwo bitubahisha Imana ni ibihe? Sibyo? Ibikorwa bitubahisha Imana ni ibikorwa nyine Imana idashima, ibyaha. Ni ibyaha. Ntiwavuga ngo uri umugore ukunda Imana uyubaha ngo numara uca umugabo inyuma, numara usambanya, sibyo? Numara wibe, numara wambara ubusa, numara ugira umushiha, abakozi n'abana mu rugo ntibakagira amahoro, numara ntiwite ku mugabo, numara ntiumuhekeye, ndakumva ko numara umugabo aryama hadashashe, yambara imyenda idateye ipasi, yambara inkweto zidahanaguye. Ariko iri umugore wubaha Imana, n'abareba abana bawe, n'abareba ab'umunzi wawe, n'abareba umugabo wawe baravuga ati uyu mugore arazi kuba umugore witahuye icyo ari cyo. Uyu mugore yaritahuye. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma hari ahandi hantu nshaka ko dukoraho. Umugore witahuye cyangwa se wasobanukiwe icyo ari cyo, wavuze yuko agomba kuba ari umugore utunganye mu rugo rwiwe, sibyo? Umugore utunganye mu rugo rwiwe, wakira abashyitsi, ukunda abana biwe, utanga indero cyangwa se uburere bwiza mu bana, wita ku mugabo wiwe. Hanyuma ibijyanye n'akazi byo ibyo nabyo ni ikindi gisata, ariko nk'uko nabivuze umugore ni umufasha umugabo wiwe, sibyo? Muri kote yo mu bijyanye n'iterambere ry'urugo, umugore witahuye ni umugore wihangira imirimo. Ni umugore wihangira imirimo. Ni umugore wihangira imirimo, umugore witahuye muri iyi si turimo none, igihe ahise igeze, umuvuduko iriho. Ni umugore uhanga imirimo, ni umugore ukura amaboko mu mufuka agakora, arambura amaboko agakora, akava mu nzu agashakisha, ashaka iterambere ry'urugo. Kuko uko bimeze muri iki gihe, buriya umugabo akora wenyine, kuvuga ngo azasatisfeza besoin z'urugo byose ubumugoye. Naho nyine n'ubukira umufasha, ubabaye umukonsomateri. Ntubukira umufasha, uba nawe wagiye mu bakonsomateri. Wabaye nk'umwana. Wafashije iki? Umugore si ukuryama no kubyuka no koga no kugira gute. Umugore ni ufata umugabo amaboko, ukamufata amaboko. Ni ukuvuga ngo umugabo nimba akorera 200, nawe korera 100, azagura umuceri, nawe ugura akawunga, ugura isabune, ubuzima bukomeze. Ariko si umugore wikoreza imitwaro y'urugo yose wayikoreza umugabo. Mu by'ukuri aba ari kumuvunisha cyane rwose. Nkagiraho mvugira no ku bagore basanga aribo bafite amafaranga menshi, afite imodoka, ava muri famiye ikize, ava muri famiye ikize, akora akazi keza, ugasanga umugabo ashaka yuko ariwe waba umugore, ahubwo ashaka kugira umugabo wiwe umugore. Ariko donatire uko Imana yabiremye, umugabo ni umugabo, umugore ni umugore. Nta na rimwe nubwo bavuga ngo gender promotion, nta na rimwe umugore azajya hejuru y'umugabo. Oya, ntaho bizaba ko umugore yabaye umutwe w'urugo. Nibyo byibi biri mu kuza bikagira aho babica. Rero ibyo bihagarare. Umugabo ni umugabo, ni umutwe w'urugo, ni serugo, ni nyakubahwa, ni papa w'abana. Muri make umugabo utamufite, buriya atafite abagabo nibo bazi agaciro k'umugabo. Nibo bazi agaciro k'umugabo. Abakobwa batarabona abagabo bakuze nibo bazi agaciro bahaye babasengero. Cyangwa se umuntu wamubuze niwe uzi agaciro kiwe. Umuntu wabuze umugabo amaze imyaka 38 asengera umugabo, ari mu kuvuga ati hasigaye imyaka ingahe ngo njye muri menopause, niwe wabaza ngo agaciro k'umugabo.
niwe wabaza ngo nubona umugabo uzamufata gute, niwe yaguha amakuru afatika. noneho hari ukuntu abagore nyine usanga nabo umugore niwe ufite akazi, umugabo ntako afite, agatangira gusuzugura wa mugabo wiwe. kandi umugabo iyo afite akazi nta musuzugura, kandi ifaranga z'umugabo zigaragarira ku mugore. sinzi kuri abibona. umugabo iyo afite ifaranga, umugore niwe wambara, niwe wiyitaho, niwe uca. kandi umugabo adafite ifaranga, umuntu ucakara wa mbere cyangwa se umuntu bigaragarira ni umugore. ariko umugore afite ifaranga, afashe wa mugabo nabi. kurumva gute? ni iki wotanga nk'impanuro kuri icyo kintu? nibyo nari ntangiye kuvuga mu kanya. ndavuga ngo wa mugore we ukora, wa mugore uva muri famiye ikizi ikaba igusapotinga mu bijyanye n'amafaranga, finance. wa mugore we ufite imodoka nziza, mu by'ukuri hindukira, reka gusuzugura umugabo ni nyakubahwa. ubaha umugabo, umusapotinga, amwubahe nubwo nta kazi afite, ahubwo ukamushakira. wenda wamushakira igishoro, umutahe, agakora akava mu nzu. ariko reka gusuzugura umugabo, kuko iyo umusuzuguye n'abandi baramusuzugura. buriya utubaha umugabo wawe kandi undi yamukubahira. kandi abandi basuzuguye umugabo wawe, ni ukuvuga ngo nawe baba bagusuzugura. ntabwo basuzugura umugabo ngo umugore asigare. bavuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ngo ukubise imbwa abashaka nyirayo. gusa ashobora kubona ati sinamugeraho, agakubita imbwa, akikura umujinya. kandi ashatse nyirayo niwe afitiye umujinya, agakubita imbwa. ako kantu kabisa niko bimeze. ariko abagore twisubireho, duce bugufi, twitahure, dutahe kare, twubahe abagabo, dutekere abagabo bacu, tubahe keya, tubiteho, twite ku bana, twite ku bo dutunze mu mazu. kandi umugore arakwiye kugira impagite mu gutanga indaro. umugore wumva ko nta muntu aba mu nzu y'ibyumba 5, 6, akumva ko nta muntu wamwinjirira mu nzu, ubona afite ikibazo. umugore agatanga indaro. Bibiliya niyo numvise ngo kondisiyo z'uko umuntu aba umupasiteri bagomba kuba atanga indaro. n'umugore wumva ko nta muntu wamwinjirira mu nzu, nyabuna ibuka aho wavuye, ibuka utanga indaro. turi mu gisagara, nawe warayihawe kandi uriya wayisabye iyo yikwima umubabaro wari kugira. hindukira uwumve, nawe utanga indaro cyane rwose. utanga indaro, ukunda abantu, urugo ruba urugendo, abantu baze ubakire, ubatekere, ubagurire fanta, ubahekeye, ubaganirize, ubasekere. ntutegereze ngo umugabo niwe uza gutanga ifaranga z'ifanta, ubasekere kandi ubitse ifaranga mu nzu. hari n'abandi bagore tutavuzeho, ashobora kuba akora wenda ntasuzugura umugabo, ariko nkaba nkorera miliyoni, umugabo wanjye akorera nawe miliyoni cyangwa se no munsi cyangwa no hejuru, ukaba utagura n'ikiro cy'isukari. hari abo numvise ashobora kugura ikiro cy'isukari, yatakabwira umugabo ati subiza amafaranga naguze isukari. ziriya faranga zikaja akazibika, akamenya ibyo yakoresha, akayarya n'inshuti ze cyangwa na famiye yiwe avukamo, ariko amafaranga ye akaba atagira ikibazo akemura mu rugo. yagura n'ikiro cy'isukari, akabwira umugabo ati naguze isukari ikiro kimwe kigura 6 bimwe, kandi akora. abo bagore nabo bisubireho, urugo si urw'umuntu umwe, urwo ni urwanyu, murarusangiye, mukwiye kurukorera mwese. uri umufasha, fasha umugabo wawe, ntumufashe ngo umufasha kuri iki cyangwa iki ngiki, mufatanye muri byose, muzamure urugo rwanyu rutere imbere. niko kwiza. ni ukuvuga ngo no muri hariya amafaranga y'uriya mugore ayashire mu rugo, bagabure ibyo agomba gukora. ntabwo ari ukuvuga ngo amafaranga y'umugore ngo n'ay'umugore gusa, ngo n'ayiwe gusa, ngo yo kumukemurira. ay'umugabo nayo naya bose ntiyabakwira. umugabo yavuga nawe ataya ngaya bayayanje dusangira ayo ngaho, byagenda gute? urugo rwatembagara. niko bimeze. hanyuma nshaka kukubaza ikindi kibazo. uburinganire. haje uburinganire, umugore n'umugabo bagomba kuresha cyangwa se bagomba kuba bamwe. uburinganire urabuvuga iki? uburinganire icyo muvugaho nibaza ko twagiye tunabukomozaho, ariko atari cyo tugambiriye.
uburinganire twavuze ku kijyanye na gender promotion ko ari cyo abagore bari kwitwaza bagasuzugura abagabo bakavuga ati turangana, nanjye nzataha ijoro, nanjye nzambara uku, nanjye nzakora ibi, nanjye nzagira ijambo, ku buryo umugabo ashobora kuvuga ntumwumve ngo murangana. Ariko mu by'ukuri umugore w'umukristo nubwo yaba atari umukristo ariko akaba yaritahuye, gender promotion nibe mu magambo, nibe mu magambo. Abagabo ntibaturenganye ngo badukubite cyangwa ngo batwime keya bagire ibindi bintu bibadukorera, ariko umugore akwiye kuguma ari umugore. Gender promotion njye numva ko yaba mu magambo yajya mu bikorwa, naho bikajya mu bikorwa byiza byo kuvuga ngo umugore nawe agira ijambo ryo guteza imbere urugo rwe imbere. Naje ukuntu mbyumva uburinganire ubundi ndabona ni bya bindi twagumye kugarukaho, nuko nimba umugore ari gukora n'umugabo ari gukora, sibyo, nibahuze bwa buryo bose bakorera urugo rwabo, baringanire ku ma responsabilité, baringanire ku ma responsabilité yose, ntihagire uvunika ngo umugore ngo avuge ngo ndakora ariko nizanje, ahubwo akore azi ko ari izanyu mwese, n'iz'umugabo, n'iz'abana, n'iz'abantu bari muri iyo nzu, mwese mugomba kuzisharinga. Icyo umugabo atakoze ukagikora, nimba umugabo atafite amafaranga yo kuriha inzu wenda ukayiriha, aho muzamuringaniye. Ariko uko kuringanira ntikuzemo agasuzuguro, ntikuzemo kurenganya, ntikuzemo gutesha undi agaciro, kube mu bikorwa byiza biteza ingo zacu imbere. Njye niko mbyumva, niko bimeze. Nanjye kompleta aho hantu ni ukuvuga ngo uburinganire nibuze muri ya ma responsabilité dufite, ariko bureke kuza ari ubwo kuzana agasuzuguro ku bagabo ngo twarareshe. Kandi rero abagore hari ukuntu tumeze, noneho twebwe hari igihe twumva ko nyine uburinganire bwaje, ariko tukumva ko tugomba kurenga bwa buringanire tukajya hejuru yabo, tukaja hejuru y'uburinganire. Ugasanga hari umugore umwe wakubitaga umugabo akavuga ati ndagukubita uwo hanze, ndagukubita kuko ntawe uza kumfata, ntawe uranyitwarira hehe, agakubita umugabo nyine. Urumva bwa buringanire bwaraje, ariko buje ari ubwo gucinyiza abagabo, kandi bwakagombye kuza kugira ngo twese tuje kuri nivo imwe, kandi ikindi habeho kubana. Noneho umugore akora inshingano ziwe, umugabo nawe akora inshingano ziwe, ariko bireke kuza ngo umugore aje mu nshingano z'umugabo, umugabo ari uje hasi. Oya, ntibibaho. Hanyuma hari ikindi nifuza yuko twavugaho, uburinganire ku bagore b'abakristo cyangwa se abagore basenga Imana bagomba kwifata gute? Mu busanzwe twakomeje gusa n'abagaruka ku bintu twakomeje kuvuga. Uburinganire twavuze kugira ngo umuntu abashe kubukora nk'uko twavuze, abashe kuringanira mu ma responsabilité, abashe mu kuringanira akomeze yubaha umugabo, abashe kuringanira akomeze akorera urugo, atahe hakibona aho abana uburere, yitahure, nuko aba ari umukristo wamenye Imana. Kuko ubwiye umugore utaramenye Imana ngo reka kunywa inzoga, ntiyakumva. Niyo mpamvu uburinganira kenshi uzasanga bushoboka ku bantu basenga. Urakoze cyane. Nidushake tugarukira ahangaha, bumvishije cyane, kandi nibaze yuko ibyo tuvuze uzabyumva azamenya aho ahagarara, azamenya uko yitwara. Ndagushimiye cyane ku mwanya wampaye kunyitaba, kandi ko numva zo gutumira. Ufite ibintu byinshi byo kubwira abantu, ufite amakuru rero ndagushimiye cyane. Ubwo noneho ninguhamagara n'ubutaha uzanyitabe. Urakoze cyane.